Ja sam počela snimam. Dobar dan ljudi, dobrodošli. Dobrodošli u novu epizodu. A s nama je još Šestić. Šestić, ti biraš temu kaj ćemo da igramo. Kaj ćemo da igramo, Šestić? Dobro, ali koju igru na tom serveru? Okej, mi ćemo igrati Faction, ljudi, Faction Block. Kad je Faction Block, samo me zanima. A dobro, to je ovo. Veliki i mali, slušajte. U PvP morate koristiti samo koji klik, ono. Ja više ni ne znam, morate koristiti lijevi klik. Za PvP, ja uvijek koristim desni. Ono, za team, to je team, da. Ja igram Faction. Ko će se meni pridružiti u Faction su slobodno. Znači, on govori za Lobrata. Dobro, daj, šuti. Znači, ostavit ću linkove od ova dva kanala od njih. Dakle, se sad subajte na njihov kanal. Obavezno, to morate obavezno. To ne smije, ako to ne napravite, onda niste stvarno nikakvi ljudi. Haze server. Čekaj. Gle, ja imam na maču efficiency 3, brate. Kakav je to achievement. Refrešo se. Čekaj. Bravo! Izgradio si najbolje. Okej. Ovo je pjeva ko Slavuj. A? Okej, ja igram Skywars na serbu. I zakaj mi se to zalagovalo? Kaj je ovo? Promijenio mi se skin jedan put. Promijenio mi se skin u neku djevojčicu. Okej, Nether. Igramo na Nether mapi, ljudi. Znači, novi serijal će danas izaći još. Novi serijal za danas. Nisam ušao u kaze. Stvarno ne znam o čemu ova dvojica pričaju. Imam, mislim ne znam jel mi radi. Ko jel se sjeća, Šestić ili ja? Ko jel se sjeća, ja ili Šestić? Sjećam se. Opa! Ja idem na sredinu! Jo, kaj ćeš tamo? Ubi me lik na Skywarsuma. Ubio me lik, to nije dobro. To govori sebi. Zatvor, ova mapa, ljudi, je najgora za mene, zatvor. Pam, pum, pao sam dole.
TDUIT se zove. Ovdje imaš samo jedan chest marš. Nemoj mi sada lagovat. Imam kapicu. Imam još kaj od armora. Da sada neko oni sami pričaju. Da nas ne smetaju njihovi glasovi. Znači YouTube. Još ćemo ovu rundu odigrat. Yeah! Znaš kaj? Sad me ponovno zovu, pa ko nije ni? Oprostite, malo će mi zato lagovat. Ne. Ne buš ti mene zezal. Izaći. Ajde, izađi. Kukavica je. Ha, kukava. Jesmo ga. Tako treba. I ovaj nam je došao tu. Brzo leti do onog tamo. I sad ćeš mi dati ovu Ender Pearl. I gdje je sada ovaj? Spomni se malo više gore. To te ja pitam. Kaj si zašteko? Alo, brate, ne možeš mi to raditi. I Buraz, ti si tamo, Buraz. Slobodno, ovo će vam smetati 100% u videu. Sad ćemo ga riješiti lavom. Buraz! Alo, Buraz. Ne! Bacio nas dole. Umrli smo. Crkli smo ljudi, ali mogli smo pobijeti. Dobro, nema veze. I to bi znači bilo to ljudi što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako je, ostavite like. Subscribeujte se na kanal ako već niste. I čao.